ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo Kibagabaga hagiye kuburanishwa urubanza rw'umunyamakuru Niyigaba DC Clement. Uyu nguyu akaba yaramenyekanye nk'umunyamakuru ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye kuri DCTV Rwanda, ku bitangazamakuru nka The Choice Live ndetse n'ibindi bitandukanye. Aka kanya amaze kuba agezwa ahangaha mu gitondo cya kare. Umugore wiwe mama w'imanga rwose yari yamaze kuba agira ahangaha. Uyu mama murimo murabona abo mama babiri barimo baraza bambaye ibisa. Uwo nguwo uri inyuma, uwo nguwo udafite imisatsi ya shokora, uwo nguwo wasutse imisatsi ufite n'akamareti k'umukara, uwo nguwo niwe mugore wa DC Clement. Akaba rero nawe ari ahangaha, akaba yaje gukurikirana urubanza rw'umugabo wiwe Niyigaba Clement. Yahageze kare cyane rwose, nk'isaha y'isa moya yari yamaze kuba agera ahangaha. Nabonye yaje aherekejwe n'abandi, niba ari abamama niba ari abakobwa bagera kuri 4 baje bamuherekeje kugira ngo baze kubana nawe bamenye uko biri buze kuba bigenda. Hanyuma reka mbabwire uko uyu munsi Niyigaba Clement rero DCTV Rwanda, uyu nguyu akaba aregwa ibyaha bigiye bitandukanye. Murabizi ko ku itariki 20 nibwo yari yagejejwe imbere y'ubugenzacyaha, ariko we n'umunyamategeko we bavuga ko batigeze babonana kugira ngo bige kuri dosiye, bafata icyemezo cyo gusubika urubanza rwabo rwimurirwa uyu munsi ku itariki 27. Narebye ku cyumba uyu musore cyangwa uyu munyamakuru ari buze kuburaniramo. Kuri liste y'ibyaha Niyigaba Clement aregwa harimo icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko, kwangiza cyangwa konona ikintu cyundi, gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi bo mu nzego za leta. Ngibyo ibyaha uwo bita Niyigaba Clement agiye kuba akurikiranwaho. Tugiye kwinjira muri salle kugira ngo dukurikirane urubanza rwose, hanyuma tuze kuza tubabwira ibyavugiwe mu rubanza. Muguma ahangaha, hagiye nitwa Dani Emasi, ingiyo yitwa Ingumburwa Plus TV. Iyo rero ikaba ari imodoka izanye umunyamakuru DC Clement ahaje hano rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, haje kuburana ku ifungwa n'ifungurwa. DC Clement Niyigaba Clement akaba ari umunyamakuru wamenyekanye by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, nyuma yaje kuba umunyamakuru mu bitangazamakuru bitandukanye birimo nka The Choice Live ndetse n'ibindi bitandukanye. Ngiyo ibyaha